الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحفاظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي درجة بريدو خنا الرئيس كاهي أنا اللي إسني وجين بكا خنا خيس الأبي الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ربي تسني عيدو ربي تسني عيدو أني دام سجود برا إنكابو دعاء وما نسني كورا يا منا أستاذني خينيا أستاذ لقمان نيامه إن شاء الله مركزني خوني بيتنا فلكي دويدا قابينيا غند خنا نادن نوتينيا خنتي مركزني كم نجنة himachu jiru akka adda dureetti markaza sheer luqmaan kana sanif dhageenyaan hafuun qabnu jechuudhaatu nu fide alhamdulillah bakka rabbi sinaa gahu joollee arraan tana joollee tabru dhiiraa sibyaanul yawmi rijaalul ghad rabbi sinaa taatisu arra joollee malee boru dhiira biyya tanaaf abdiidhaa rabbi sinaa taatisu ta biyya tanaaf faayidaa qabdu rabbi sinaa taatisu hegereen inshaallah nama quraana rabbii haffazu jiruu marahalaa arraan tana isinirra jirtan ta quraana haffazuudhaatuni joollee teenya wanni qaceellotti beekuu qabdan marahalaa bareedduu hegeree siidhaa bareedduuti rabbi sinii haa godhu hegeree teeysan ta ajaa'iba rabbi sinii haa taatisu maaliif jennaan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami nama waa barsiisu keeysa ta marahalaa isinirra jirtan kanarra waan gaariidha hin dhageenyen dubbanne nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam khayrukum man ta'allama alquraana wa allama caalaan keeysan nama quraana 30 kana baree barsiise akkaataan quraanni sun itti baranii barsiisan akka ammaan tana arraan tana isinirra jirtan kana kalaama rahmaan baruu jirtan kalaama rahmaan haffazu jirtan qoma keeysan rabbi haa bal'isu qoma teeysan ta quraana kanaan bal'ate rabbi isinii haa godhu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qoma sahaabota gurguddaa abii bakri siddiiqii fi khulafaa'ul arba'aa fi akkasuma ubayyi ibni kaaffaa warra quraana haffazuun beekame qoma isaanii rabbiin bal'ise qoma teeysan takkasii rabbi isinii haa godhu waan isaan samaraa jarri sun quraana kanarraa argan bu'aa isaan quraana kanarraa argatan san warra irraa argate rabbi isinii haa taasisu fahamii isaan quraana kanarraa fahaman labzii isaatis haqa isaan quraana kanaa kenna hunda warra kan rabbi isinii haa taasisu warra haqa quraanaa guutu rabbi isinii haa taasisu saniif maasha Allah wanni isii kanarra nasiiba qooqaa hiree bareedaa hireen arraan tana isinirra jirtan hireedha nuti gaafa duraa hiree garii biyyumatti dhalatan faan nama dhorka bar biyyummaan ta'e biyya hiree kanaan qabne faa ta'uun nama dhorka nuti imma gaafa duraa hiree arra isin qabdan kana biyyumatti dhalanne faadhaatu nu dhorke hiree tana jechuudha maaliif jennaan yeroon sunis yeroo kammaan tana isin jirtan kanaa miti biitilleen biyya kanaatii miti isin alhamdulillah isin dura rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama bilchaata akka ustaaza keeysanii kana faa hedduu rabbiin haala mijjeeysee zamanni maaltis zamana mijjaawaa rabbiin godhee dhaloota keeysanillee kana keeysa rabbi isinii godhe jechuudha akkasii bara ta isin irraa argattan kana nuti hin arganne gaafa duraa jechuudha silaa jalqaba ganamaa namni hoggaa lafaa ka'e quraana haffazu irratti guddatuu qaba aadaan tun biyya teenya keeysatti alhamdulillah zaman ammaan tanaa nu bal'atu jirti malee namni gaafa duraa quraana waraquma irratti baree qara'ee gara hadiisa qara'uutti namni achi tarkaanfachuu beeka malee lafaa ka'u namni quraana haffazuudha biiti biraa akka kan akka isiin beeytu jechuudha biyyi biraa namni hoggaa lafaa ka'e quraana haffazuun lafaa ka'a quraana haffazdeeti eegasii gara majlisaa gara halqaa ilmiidhaa hundaa'uu bobbaata jechuudha quraana haffazde jechuudha biyya garii numaa'uu garii halqaa ilmiidhaa garii hasinnayn eetu jira yooniif hifzii quraanaa hin qabaanne sharxii san si gaafatan jechuudha yoo biyya namaa keessa deemte am sharxii san bakka si gaafataniitu jira quraana haffazde jedhe yoon haffazin deen haffazin akka nama quraana hin qara'iniitti jechuudha saniif alhamdulillah isin yoo biyya feetan deemtanillee mastawaaqaan keeysan qoma keeysan keeysa jira quraanuma haffaztan kana jechuudha bakka feetanitti illee jechuudha akkasii bara Allahu akbar bakka feetan deemtanittillee isin
duruma namaati akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duree godhaa bakka hundattuu rabbiin je'ee yaame jechuudha. Namni quraana haffaze akkuma duniyaa kana keessattis isa dursaa jannabiin alayhi salaatu wassalaam imaamummaa keessattis aqra'ukum likitaabillah irra namni quraana beeku haa imaama tahee fuula rabbii dura namaan dhaabbatu je. Akkasuma yoo du'ullee jedhan yoo lahadii keessa wajjin seenanillee nabiin alayhi salaatu wassalaami guyyaa lolaa Uhud guyyaa sahaabonni namni 70 dhuman ayyuhum aksaru quraanan isaanirraa eenyutu quraana irra hifzii qaba irra hedduu qaba jee nabiin gaafata jechuu jara dhume kana hoggaa wajjin qabrii nama 2-3 wajjin qabrii takkatti awwaaluu deeman eenyu quraana irra beekaa jee gaafata fayuqaddimuu fillah isa quraana irra beeku sani lahadii keessa duursee dura kaayan nabiin kabajaa isaatiif jechuu kasii bar akkuma izan namni quraana rabbi haffaze akkuma duniyaa kanarratti illee nama imaama yoo qabrii keessa kaamullee isumaa dura kaayamuu qaba jechuu akkasuma imaamata jechuu akkasuma guyyaa fuula rabbii dhaqallee isumaatu dursa ilma namaa hundaa'u jechuu saniif warra duniyaatti illee nama dursee akhiratti illee dura dursee rabbi sinaa taasisu akkasii du'aa'ii eega ganama kanaatii fi kalee isarraa qabdanii itti jirtan hundaa'u rabbi sinii haa geeban rabbi sinii haa geeban markaza kana markaza guutuu rabbi sinii haa taasisu markaza bootaa bal'aallee argatee gartee mul'atu rabbi nu haa godhu markaza akkasii rabbi nu haa taasisu ustaaza keessan ka lafuma rakkoo kana keessatti isinitti laffa'ee yeroo isaa hundaa'u isin irra dabarsee laffa'u jiru kana mee jazaa rabbi haa kafaluuf jazaa isaa firdoosi rabbi haa kafaluuf jazaa isaa firdoosi rabbi haa kafaluuf warra isarraa fayyadame isinillee rabbi isin haa taasisu quraana isaatillee quraana ikhlaasaan gartee barakaa qabu ilmi quraana muta'addii rabbi haa taasisu ka isa qofarra gabaabbatuu miti ka isarraa wal dhaalamaadhaa kaanitti dabraadhaa tarkaanfataa quraana rabbi haa taasisu quraana barakaa ilaa yoomil qiyaamatti gartee quraana haffazamu san rabbi haa taasisu ilmi namaa duniyaa kanarraa hoggaa deeme diin asirra nama barsiisee quraana asirra nama qaraasisee biraa deemeetu duniyaa ajriin isaa deemaa jannabiin alayhi salaatu wassalaam akkasi rabbi haa godhuuf quraana akkasitti khayriin isaa deemtu rabbi haa taasisu isinillee warra isarraa fuudhee dabarse rabbi isin haa taasisu akkasii ijoollee diin kaddamaa diin keessa guddattee bakka geessu rabbi isin haa taasisu caamsaa quraana kana keessatti isin dhufu ijoollee teenya wanniin isiniin jiru rabbi isinirraa haa qabu caamsaan as keessan nama dhufu maali jennaan osuma quraana kana jirtu waan takka ala kana faa qalbiin gassi dhageeffattee markaza faa keessaa baatee deemu eegaa haffaste faammaas akkuma gara gortu wallaaltee qauma fad deebitee oduma naannoytuu hifziin quraanaa faan si jalaa baduu nama hedduutu kana ta'a ture beek rabbi akkasii rabbi isin hin taasisin ijoollee akkanumatti achi dabartee markaza mataa ifii uumuu dandeessu rabbi isin haa taasisu markaza gurguddaa warra asirraa eebbifamee achi bahee baasu rabbi isin haa taasisu ijoollee barakaata galma geessu rabbi isin haa taasisu du'aa'ii eega ganamaa kana du'aa'ii isin godhamu jirtu rabbi isin haa geeban bakkaan rabbi isin haa ga'u bakkaan rabbi isin haa ga'u bakka yaaddan hundaan rabbi isin haa ga'u akkasii insha Allah warra quraana qofa irratti gabaabbatu miti ilmiin diin islaamaa fannii hedduutu nu eeggata akkasimi warra fannii hundattuu bobba'ee rabbi isin haa taasisu warra fannii hundattuu hifzii kanaan hifziin tuni ta qulfiidha qulfii ilmiidha rabbi isin haa godhu gariin hifzuma kana qofa irra gabaabbata wanni irraa eeggachuu qabu takka tana hifziin qulfii maftaa ilmii ittiin banannu kaa hadiisaa quraana cufa ittiin banannu nuu ta'uu qaba malee hifzii qofa irratti gabaabbachuun qabnu warra kanuma keessa ol deeme rabbi isin haa taasisu warra kanuma keessa ol deeme kullii fannii keessatti illee qooda qabu rabbi isin haa taasisu kullii fannii keessatti qooda rabbi isin haa kennu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين شيخ خينيا خنامي هدو اتركتي إنو ما قفتي مركز خنا خباز أنا نسجل ربي هاجرجا نسري ساتي ربي هاجرجا أبو ربي إنجتك أبيني ساقودان ربي هاجرجا أبو ربي هامولس أكا جايبا مركز خنا ربي هاجرجا رجع ساتي ندير ربي نهاباس لفبل أتيس مني أددا مني ببريدا حالا هند ربي عمجيس هوا مركزني في الأولاغا هند خجوك تربي نهاتادس ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته